He 1 gig. One no makpeteshia ma weni nkosua Agradaa ne yellow. She weni ma de hala no ewia we wate. He 1 gig ma me bi sa wasem. One odeni was a pastor. Sikanti what ne pastor by force. A him for the baptize wo as a pastor. A him for the clerical bow come as a pastor. Nempo nyame asam no a him for na unim. Etifi kopi ma na fo nyakopo asam no a him for e na unim. 1 gig ka kire me. Oye kwasia papa wate. And some of that is sorry, and I'm at in Sambia, she's a training. I know she by social media trends, you know, as so in Sambia. I will be in Sambi, Abatuja, Edia Fire Mame, Agradaa, and in India 1 gig. I'm sure I'm subscribing to the channel from and I'm share videos now across all the social media platforms. So, in fact, I'm a mini emoji. Now, all the comments in the air title, now all like the page, the emoji, investing, so number and a dash for make my showing some money and then me boy would answer Mundia. No, she answered and I made sense no ever to Eddie Amamano. You could see me a Baba one eka Ediafa. A mammy Agradaa and me 1 gig and a 1 gig crown would have been a shame as a foot. I could see some ember. In Quasia, some way Ben, me was a solid demo preaching that. It's just a flower pastor. Who are you preaching with? And I'll teach Sunday school from San Quasian throwing. And I don't teach Sunday school for Nana. O shini bema. O nanta bruso nyini. Apa baby we are punching. In punching is wo ye man. I'm a one podamana. I don't have a bed draw. Modi munti ene numusem. Me chakra video we. 1 gig me chakra. What's your mind like that? O ka se me wa kola wo. Ana ka se we Jimmy ana. Akpate shiba na wo kono. Me no na akpate shiba ho. Na wa be bokin atome so na mejao. We Jimmy ana. E home me ameti against mama. Maybe me brand. Menya unpredictable brand o. Me do of Amankrado because oh yeah real, that's all. Me don't because me person me nante. By Amankrado control me page. We Jimmy ana. Hey, one na beka chose Amankrado control me page. Me wo FB Tina Guru. Me wo Tina Baby fan page. Ina me wo Tina Real Gengen. One na ka chose tama mi be shi Amankrado na mi bie me platform dada. Uye kramayana. Anaka se mete se wona aye tata maton. Tata obaton. Tata obaturumu. Wa uye be me so do ti pempem. Now sister tata wono umo tata maton. Kwasia mobra. Be ma besia bayada no aba wa mobre nti. Wa su se brekete. 1 gig wa su ti se brekete. Abrabo ye bonanka be menyo na be disade amoba akoba na be ye ti se jojo ntwie orumutu uko ha otina okọ ha na wo ho otina okọ ha na by force wada ne pastor by force no men kan wati we nimade ye hale udidi wa no mkwan wo oyire kwasia no da we chi wa ma we duane ani wo imponchine su me wo wie mu no onko po Sofo bi deliver na ponchi a we wie so tuo mu ponchi nyina ayera onpe wa asem nka me a meti wa me ya me blogger na me kuta me page na obi aba be di matam na me pia ba be ponchi ni me wo sister be di matam na me pia ba be di na tam bi usa Amankrado me shemechi wo ye kwase ampeni wate jama ka se me ma adwe ye wa adwe na ye rumutu mi wo obi na be ka chem se me kokoma me maame a owu mi fi ni twam anse na ma be kwa me maame wo sister di ntrogu mi so se ono ma obi aha ya brotri dan ya maame no oh, brother mana. Na mimi mesanity. Mibi so 1 gig. Akwateshi. Me. 1 gig me. Tama o sister beto no to ayam piano. Nati na meji minti. Minti na ono obi amabeko ama na manji ni sika manji ni tekwa anje ne sempoa. No bedi mi maame atam. Na me ntwe na Amankrado nka je se ti na ko defend o maame. Ansa na maba be defend me maame wajimi. Boko de Eko ye dia 1 gig. Ana usa akpeteshi bruki oso na afa na akpeteshi ni dadoa de na hono mi. Ana se wadwe nye. Kwasia man. Ohu se deti oil wata bua.
Bobrawa te ko wi seni bema. Weni sunyina na ada typhoid na kpete shinko a. Waso se bindim brada. Weni mu so yirafo kwan wate. Kwasia man. Wejimi ana. Wejimi. Weni mu so yu ya bonu tai. Kwasia Jimmy. Meme bi me platform kura na Amankrado me ne eku. Kura se na me be pa chawo. Usa Amankrado na control me. Ah da se ni abetina unim nyansa. Ena wa bobra te se kwa me despite mu. Kweku oten mu. Ena we I do call it. I don't come ni ade Aka wuna abeka cho sister tina ba be kwa ma open. Men ni na tem because tina me di wato no be di me ma me atem. Christmas na Amankrado betena ho no. Wo sister ma Amankrado frame so ba we shimi happy Christmas. Man fa wo fa fi wona meka che wo fa me ma me ne nkasa wo abedi atam ti me ne nkasa. For your information, tama wo fa Amankrado ba poolside na no once ne chi ama ho. Mu na mo friend say omra. E na ye po so ma. Ye ne man go ahead so omra. Wo ye kwasia wate. Kona ko di bin wate 1 gig. Me ni wanu mu bin. Impran som edio sonsom. Muntie ne nu munsem. Muntie. Evangelist mama part atem. Ebo di wom. Tie. I can expect to say. O se tina bedi evangelist mama part atem. Ena me bo Amankrado din. O ye kwasia man papa. O expect ni chasidi. O expect na chasidi. O expecting ponchi na wi de sha so awe na wo su na bia dos srade wo so ho na ema henia ba ko ache wo so ano ene na wo expect wate wan ko kan chiro sister tina be ko ama open sa platform kruya wo sa Amankrado she mechi a me dia be do sister tam no sa platform kruya na me betena so di defend wo sister wo de sa credit me ko ma Amankrado ana wo na na ni hwini mu wate hey 1 gig una na hwini mu nwi kusa wate platform we ya wo sister be di matama be defend me ho iti Amankrado shemeti wo so atenten wate asia man wo se bomba latre man aponche be wi aponche la post police fo hwehwe wate wo ka butu nyina ya aponche kwasia na wale ye djuma obucha sa platform kuya na me betena so defend wo sister watching na ye twi ni srani abasa ha na me betena hwiye bo abozege WhatsApp group hu dawuro mankrofu be hu sister mobo oho o de credit no koma Amankrado ana una na chasi di wato ye kwasea o didi anom nkwa na aye bema wale ne ja choba aduane di ne di fie aduane ne su nyansa magini doso abonte aduane mu una na hwinim ha ami binyo ami se me timi gia na me si oponko wa bodam wale ami mini breko 1 gig baby a uba no man kan jo so hoyetro ti na mini bibi a me protect you iti me do shemirika u benne wo me wo yire picture me wo mani picture na tu yire wa ma o yire nam na orane ajobo pampers ha 1 gig sa u Jimmy no enu nkwasi etie so nkwasi akonso na wa mmobra na ni tu kisi oba besie turumu no hey ye fie be man kisi oba turumu regardless ye be man ni si kronta fro oba turumu odwa me pomeme abewie la pasa ponchi kwasia bene baby a miti ye di me mame atem owo mi ekua Esther later this year oba tintin gramane na sha hene ma etija jejew me ma sister mbedi na tam nati na meji minti bi me defend me maame o maame ni hwini mu ate kwasi obi antumago ye na ade o de kuro okuta bad record kura o defend no na nya me de a wo kogogola ni din na ho una na pampem wo de ha 1 gig wo du Jimmy nu motuo mu hyehye sa akpene ase no ba me so a ubedu maame che Wejimi obia bedi matam abeko ama no wantua meka wanya me hwe miami data miami phone miami energy media abeko ntokwa chenchelenche when you ma ye oni matam se me udi matam fa me ho ubedi mi me pa ma bedi ubi me pa mejaw no abedi mi maami atam
na me pia be ka cha ni se maami u di mi maami atama so ju ni twase dia u sa Amankrado na se membeka we jini ana kotema komti 1 side 20 na ko bisa mase meme watakra de kono obi di mi maami atama me batema me ni nipa no kokku kono won bo me story ntra ba me mada ha kono won bo me story about yete me ncha ngega tem di nle kopim da mewu no ingega me ne be kwa the name of me lovely beloved mother no kodi na tam no me ni na nya uni mi wo me me to cha ni hwe me opa di matama mi fiu na me ma me pa do de ne ba me di watama we jai kra mi njai me san am my phone me tie phone nyina akwa ba bi em elba attention TV so how much of macro mo da se na insanity